Salibonani, okhulumayo nguPhathisani wakwaDube. Namhlanje ngiliphathele isitori sethu esithi uGarden Boy. Leyike i-short story izatholakala khonapha ku-YouTube. uGarden Boy, a short story by Phathisani Dube. Ngangisebenza komunye umuzi eBotswana nginguGarden Boy. Umama walowo muzi wangithanda kakhulu. Wayelabantwana ababili, uNothando loZanele. uZanele wayeleminyaka engu-20, uNothando ele-22 years. Ubaba wabo laye wayekhona njalo ngowaseBotswana kodwa wayekwazi ukukhuluma isiNdebele. Umama yena wakunguMakhumalo laye engowaseZimbabwe. Mina ngangileminyaka engu-25. Okwangenza ngazithola sengiseBotswana yikuhlupheka kwami. Ngakhuliswa ngumalume. Umama angizange ngimbone empilweni yami, lo baba laye angizange ngamazi. Umalume wangihlupha kakhulu ekukhuleni kwami, engithuka ngokuthi umama wangichiya ngisesemncane wahamba okwejuba likaNoah. Lebizo likamama angizange ngalazi. Ekufikeni kwami eBotswana ngahlala isikhathi eside esitaladeni, ngaze ngaqamba amanga ngathi ngafelwa ngabazali. Lokho kwenza lalapho engahlala khona bengangibuzi kakhulu ngemvelaphi yami. Umama walowo muzi lendoda yakhe bangithanda kakhulu, angifuni ukuqamba amanga. Ngasebenza kuhle kwaze kwafika esikhathini lapho abathi bafuna ukungithathisa ubuzwe beBotswana ukuze ngibe njengomntwana wabo. Kwaba zindaba ezimnandi kakhulu kimi lezo, bakwenza kwafezeka. Ngaqala ukufundela umsebenzi wokwakha ngoba yikho engangikufisa empilweni yami yonke. uZanele wayengangehli engithanda njalo lami ngangibona ukuthi kazenzisi, kodwa lokho kwakungangenzi ukuthi ngimqomise ngoba phela wayeyindodakazi kaMakhumalo lapho engangamukelwe khona. Kwaze kwathi ngelinye ilanga ebusuku weza ekamelweni lami wathi, "Melusi, ngiyabona ukuthi uyayiziba imizwa yami, kodwa engikufisayo ukuthi sakhe ubuhlobo obungasoze bacija. Ngiyakuthanda Melusi, ngithanda ubuqotho bakho. Ngiyazi kulihlazo ukuthi owesifazana aqomise umuntu wesilisa, kodwa ngizwe Melusi, ulendawo enkulu enhlizweni yami. Umama uzazwisisa lapho kulothando khona, lendlela iyatholakala." Ngaphelelwa ngamazwi. Wayemuhle uZanele, eli-black beauty, emfitshazana, elomzimba olingeneyo njalo emuhle. Inwele zakhe zazimfitshane, engathandi ukweluka kakhulu. Engangikuthanda kakhulu ngumoya wakhe ophansi lamazwi akhe ahlakaniphileyo ayekwazi ukwakha umuntu. Ngaphelwa inkulumo yakhe ngoba ngakibo kwase kufana lokuthi sekuyikhaya lami. Ngazithola sengididekile, sekumele ngisebenzise ingqondo. Uphathi 2 uyalandela. Uphathi 1 wethu uphela lapha westory sethu esithi uGarden Boy. Ngilethemba lokuthi istory lesi lizasithanda kakhulu futhi silesifundo esihle. Ngiyabonga.